tsara atsika jiaby. Atsika ry avako aby mila melo tegna mila melo atsika amin'ny combat atsika ty. Ya, koa re marikenareo raha mandalo tato ato magnano sarisary micomprendre atsika hoe tegna tsy rariny zava-misy ity pouvoir centralisé eto Antananarivo ity sahirana ny olona avy amin'ny sisiny any amin'ny faritra na resaka fampandrosoana any amin'ny faritra mila miamby beko mangataka vola avy aty amin'ny fanjakana foibe kanefa le vola io vola avy tany amin'ny faritra volan'ny faritra zareo zao zany mody micomprendre atsika satria tsapandreo ry avako aby tsapandreo hoe niveau atsika tonga saina leo empaka kajo amin'io rafitra iainantsika centralisme ty. Hitanao zay atsika mitsangana andeha maova rafitra andeha hiditra amin'ny rafitra état fédéral. Ty état fédéral ty io tsy tiandreo aminazy io. Ka zay no mahatonga atsika diaboliser-ndreo atsika lotovindreo atsika hakaratsindreo ataondreo zavatra mampiteraka adimpoko ho azonareo mampizarazara malagasy marobe zany fandrisana latra mivantana sy amkolaka sy fanambaniana atsika malagasy maranisa tonga saina io am'izay atsika kivy am'izay atsika matahotra tsy tihiditra tsy tianangana io rafitra état fédéral io de eo am'izay zareo zao mody magnano mitaky ny décentralisation tena izy stratégie jiaby io piège avako aby fika ya mody magnano mitaky hoe ny décentralisation tena izy no mety amitsika fa tsy état fédéral zany fitaka raha ohatra tiandreo marina io décentralisation tena izy io efa nataondreo fa ela efa nataondreo na ino androany satria tsika 80% malagasy leo empaka tonga saina titaky état fédéral tandrema atsika io fitaka entindreo système stratégie andravandreo animbandreo ny tanjontsika andehanangana io état fédéral io sanatria mivamba atsika tafijabaka voasintondreo amin'ny décentralisation tena izy io tsy tena izy zany io tsy maintsy hoe état unitaire centralisé après amizay la plupart ny fahefana pouvoir jiaby mijanona amin'ny fanjakana foibe mitohy indray koa zavatra mahazo atsika depuis longtemps mbola centralisme ankolika fo amizay le raha io tsisy pouvoir amin'ny zarazara zay zegny le matonga reo zao mipropose miady mandresy latra atsika argumentendreo le hoe décentralisation tena izy atsika za maniky voafitaka ny état fédéral tena mety amin'ny Madagasikara io ny agny faritra afaka manapa-kevitra afaka mampandroso ny faritra misy anazy tsy miankina tsy mila mangataka autorisation na mangataka décision ny fanjakana foibe ary ny fanjakana foibe koa mailo tena fa misy andraikitra anazy manokana mandraikitra ny raharam-pirenena na affaire nationale ohatrany hoe resaka diplomatie na défense fiarovana zay raha karakara zay mazava tsara ny le raha fa antitra andreo tsara ny firenena maro be raha zao tontolo zao zay efa agnaty état fédéraux io tsisy ny regrete zany any tsisy fizarazarana zany mandroso lavitra noho ny Madagasikara ndreo Madagasikara fa avy amizay mandroso fa ity ny faritra jiaby lasa mitovy ity zay raha fa le tombotson'olombitsy any problème aminazy jouendreo zay gnatsika hoe andao décentralisation tena izy ndraiky aza miengy fitana atsika fa tsy mila na décentralisation tsy tena izy na tena izy on s'en fout atsika fa amin'ny état fédéral fo zo zay ny fonitsika atsika jiaby hitambara mafy stratégie ndreo olo aby io anareo amin'ny sisiny nge tsy mbola tsy mazaka zany état fédéral zany nareo la tsy nianatra olona bado fagnambaniana nge zay aia moa olo jiaby amin'ny sisiny agny bado tsy nianatra maro atsika amin'ny sisiny nianatra zegny na atsika mipetraka eto Madagasikara na mipetraka agny ivelany maro nianatra maro diplômé olona amin'ny sisiny fa fampatahorana atsika io fitaka ndreo tsara maro atsika mahay raha magnaraka zay koa misy miteny koa sasany hoe aiza hoe firenena kely oatra Madagasikara ty hiditra amin'ny état fédéral
Eza agnatin'ny lalàna mifeny état fédéral moa misy hoe interdiction hoe tsy mety ny firenena kely oatra Madagasikara io miditra amin'izany rafitra état fédéral. Aza mifamitaka eto zalahy, aza mifamitaka atsika. Au contraire, à Madagascar, ça te fait lier, vous manankarena be, à ce qu'on dit dans l'état fédéral. C'est le Madagascar mandous. Frère, na manankarena. A vous en tout comme dans le vulcan na Roman Paese. Ah, na Roman Paese. Ah, na Roman Paese na you, Timente na Roman Paese, you, Roman Paese. Timente vem na rua, tu quis neran zot tudo. Miumera zot tudo Madagascar, firenena nisan manankarena herantany. De lasa firenena mahantra indrindra herantany. Efa na Roman Paese. Vous avez pas honte. Allo zarazara ela fahefana. Aza makalag zalahy. Aza tietena. Kaiky le fizarana mitongilana io. Na jo na rakoto malagasa raiky fo. Mila melo atsika. Mody magnano sary mitaky décentralisation tena izy zareo. Nefa io fitaka. Stratégie-ndreo izy piège entindreo andravana io fangatatsika état fédéral io. Ambadiky zo mbola centralisme fo. Mbola pouvoir centralisé fo mipetraka rehefa avy eo. Aza miditra amin'io eky atsika fa voa maso voasake ny afara tandremana. Atsika fa tsy miditra amin'io. Amarao vidéo ty misy afatra sady fangatana alefako amin'ny filoham-panjakana na filohan'ny fanavozana PRRM colonel Mikael Andrenirina. Andriamato filoha. Tamin'ny androny entre 1972 1975 chef d'état tamin'izay tomboky général Ramanantsoa. Izy nagnano io ordonnance 073 014 073 015 ordonnance natonga système centralisé. Io 2026 io anao koa zany filoham-panjakana. Anao filoham-panjakana, anao colonel Mikael Randrenirina ary manamboninahitra amin'ny miaramila anao de mangataka aminao hoe zahay ofana abroger io ordonnance nataon'ny tomboky général Ramanantsoa. Io fo tegna problème tsika gasy. Io mampiteraka disa io satria misy matsiaro ambany matsiaro karaha tsy tiana ny faritra sasany. Lasa hoe misy se sentir hoe citoyen seconde jaune. Misy se sentir citoyen seconde jaune satria fizarana tsy mitovy. Miandry fanjakana fohy be vo mavita raha amin'ny faritra. Sahirana amin'ny faritra. Matonga embouteillage olona feno be Antananarivo. Olona avy amin'ny sisiny kanany regny satria asa jiaby efa tsisy ay. Vola fidiram-bola jiaby maty. Fampianarana tsara jiaby efa ao Antananarivo. Nandeha hitsabo tegna Andriamato filoha mila miakatra Antananarivo. Zavatra jiaby. Misaotra mialoha Andriamato filoha. Zay koa amaranako vidéo tsika. Partagenareo vidéo tsika. Merci à vous.